Shuwa nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Ketenat Puli Putih ke Sorkar Pedeng ubedang syudab ino kam ulasha pedang ngobha daga cingsha yaro bat ke cingrisa kenhoi Hapoh parlimen mental sngi hadian ulami perthai biang nadu ba ulai ino kam kum menteri haba Pradhan ulami napo ka kali jong u ha ke phalau jong ka parlimen ulai khublei kinong tho khubor bat haba ulamut bandrung shapo ki katu kani ki MP ke NDA ki lakar saudong ye u bat Pyrta Dharmendra Pradhan Zindabad. Kani kerja hadian arsngi bau Pradhan ulai no ya kam kum menteri hadian kecing ki ke bajur hagari India borok kawai bandawa penhiar syuki ye u nakadau kecing lat tu ki kot jingkeli ke exam need kebelawan raru kecing shimno yalade ki samla batmu ye khon ye kani ke exam. Ha ka chithi eno kam Pradhan ulong bau ino kam na benta ke jingpha ki samla puli kari bat na benta ke jingpha kalawi chongki handai katu kani ki MP ka BJP ki le ro yu bau de wei ni ki menteri uballa shisha ban pen kala ya ka puli puthi hagari bat ki lakran ru shaphang ke jingno senyang jong u habo ka kinhun menteri Menteri Ketenat Kampo Iyang Kari u Amit Shah le ro yu Pradhan da ka baong bau de mau u shabi ubawandra ke jingkela bat ke jingkiu ka bakrau ha ka puli puthi hagari Kumjuru Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswas Sarma ulapen pau ke jing sngongu ya Pradhan da ke baong ba ke jing persyang jong u kalerap ban penklan ya ke rukom puli puthi jong kari India bat ban kentiu ke jing long tenrai jong kari